Pendiaming ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kuno piso komen na man tahabag bang I nadu first show second show third show ka show ka full bha mo po video idon ang kajing kay kajing ska jopi ka masana kata pada kajing kemen apa kajing kersam kajing iki pada lain dari kajing keman jelawan mensupport sisa dia kan ke film kajing kubo pil dik ini kisni pumi kya dua ya tarik menca dari tiap so tak lagi tiap gin up terus stay yo no stay pidon ang kajing sneo piso komen bat matap ka kay kajing kerpat jopi yaki pajba baki mo parwan ta ka manakong hite kajing ay play jungai di pajba kalawan mana aja sana dengan film bat kamtam di pajba ki bom sem ayo banwan pete kan bejo katari kapor kadang dia kipi penuan mana aja sana dengan film marba akan pun art boy tarik dia kerpat kerpat ke jonga ke kerpat pasnurin wan mana aja kersandan dia dengan film hadu art boy tarik TPI cũng nơi là để video cinema ở với bạn cần quay hoa quay bắt chụp video này ini lah dia harus berpidi membuat sesuatu cái khana haba kadung iba pi plek chieng kyun pai chieng kur ang baya pi pada imsar ba bamdo imsar ba tia ha jik tia ma palong patia madan pisu kumno long cylinder dan kadang story kadang khana ke ya long ka jinjia ka basisya long akan ya kasi jadi kan dia kan scam bagi pai perwan te ina itu lagi dia nomor kam than tangan da mitian mo ya ka kumlong ka film rai kasi ang kibat ba mungkin ban penjaga di film mungkin suatu pakumno kalau story jangan dia film ni iba pi mar ewe kan thai ma pi mi ko yu man ba jala gundu gundu dar la yaskuti la skutar yu man ba jala ya tak sai tel te ki bun prok pi bun ai jisan mata ki perlop de kila ya bun bawan lun hi dengan ku bleru ki perlop kerja di sana de la itu la jam asli sesuatu di sana baru kali kira kamang pada lawan siapan teni kata-kata bagi squad Christian ya yang apa kamtam ya baru aja tim kajuk bagi tim lam jisai tim nadiang bagi celap tim baru di utara kamu kajuk kalau ke pai biang kajuk macam apa nak kena kajuk beri biang wa pi orang ba saya lupa bapak sulung ba income ben detail ya story no kalau kata dan kurkum iyo ya kira kajuk ya story behind Bersibun merambak ke film juga nanya itbang. Bersibun.